Rajmedi City की तरह तरुक सुबह फाउंडेशन डे की थरम पांगथोखरे हॉस्पिटल असने स्टेट असके हेल्थ सेक्टर द लौरिबा थौदांगो मिनिस्टर थौनाउजम श्याम कुमारना थागत फोंदोखरे अमसुंग सानरोय मसिंग हेंकल हंसी अना लायंग संग मसिंग हेंकल हंसी हाइबगी पांदम दंगसी मणिपुर की सानरोय सिंगी निमित की थौरम खुमन लंपाक मेन स्टेडियम द पांगथोखरे Mayam Bukrumjari Dom Ningbi the Impact News ni Pinky Okram na Huse Punjasi Fauki Maruiba Pausing, Miam the Pizari. Rajmedi City ki Tarataruk Suba Foundation Degi Thoram Nasi Pangthokre. Rajmedi City na state asigi health ki sector da Lauriba Thodang Taganingaini, medical professional da Ladiba Mui Singna, Anaba Amadi Awaba Taraba Mui Singbu, Minungsi Amaga Loinana. Loina Biba Changi Haina, Forest and Environment Minister Thaunajim Sham Kumana Fongdokre. North AOC the Laiba Rajmedi City the Pangthokiba Hospital Sigi Foundation de Thauramka Mari Lainana, Minister Thaunajim Sham Kumana Haikibada, Mioi Bagi Seba Toba Haibasi, Kwaideki Ahenba Sebani Kana, Rajmedi City na, Lamda Masiki Miamgi Sebada, Loriba Thodang, Tagat Ningaini, Hospital Sigi Magun Hapliba, staff, Dr. Amadi, nursing Thodang Bukhangbi Boina, Hospital Asi, Nasi Miamna Singthanari. Awa ana taraba matamda miyamna pamnariba ase makhoi gi awaba tabiba makhoi bu minungsi amaga loinana loina biduna afaba makhal gi service fangan bani haina minister na fongdoki Rajmedi City security ki discipline terjina matam chana khoi gi treatment toba nurse na seba toba mayam ji urkan ngasi di kudong ati ba kan ngasi gi purkan Rajmedi City puona ngasi gi Manipur pajamen haji di kari tongan ba kathok ba amagi service fajaba thabuk to ina mayam ji gi top ba gulduna ni ngasi Rajmedi City het kudong thiba kanda afaba rozo ade kanong ta bosu checkup or health checkup bosu Rajmedi salo na haji ji kari gonta mayam ji gi afaba service na khoi haili bine masih bagus makan bikin orang apel tu. Ayo so andro kendra da hospital lama da koi mating saung na pangbi tu na lamdam dugi koi lai perjama am singa si koi mating pangbi. Si maksu mating nungai. Ngasigi Thauramadu Mari Lainana, Rajmedi City ki chairman amadi managing director ki Puriba, Haubizam Rajan na Haikibada, organization ama mapung fana chalaiba asi organization atu ki mapu amadi organization atu da thabak tauriba staff singa afaba mari thamba changi Rajmedi City ki oina lairiba staff singa mahaka afaba mari thamnana bo honari staff singna makhoi gi thabak hena pukning changna amadi mapung fana thabak taunana ba chap chaba atmosphere semli doctor dagi hauraga lower staff singi oiba yaifa thaurangi thabak kaya hospital asina paikhatli hospital staff singi award apa yengsin ba asi hospital asigi mapu oiriba mahaki amata ngairaba thaudangni haina fongdokhi employer musung employer ga relation je phatragadi organization de matom de lepangam de masimang mafam de ni bijin number message adna organization je mapung phana phana chalai ga da di organization matom de mangam de sum chatpa taragadi employees je adum le horaga mamai thanda madu organization do khoi matom de marum dum lepa ngambadi laira na mangam de chakhe kena khali ba manglan ga loi fail oi customer satisfaction je ai employees in the pick them ni adu ai thodi customer member satisfaction piriba ai employee khuding ma missing me kan naidana satisfaction piba je masi ai priority ne khanje badana masi ai slogan ne Regional Institute of Medical Science RIMS ki pensioner Singh pension hankal lagani haina RIMS ki director Professor A Santana Fongdokre Ngasi RIMS sa pangthok pa paumi singa unaba duda RIMS ki director Professor A Santana Ministry of Health and Family Welfare na RIMS ki pensioner singi pension asi 7 pay da pinana ba ayaba pirakpana RIMS ki pensioner chamapan rom da 7 pay gi pension asi athuba matam da piragani haina fongdokre Loina na pensioner singna masagi life certificate singa si thataru khudingi pisanana pasuhai ki amaromda pensioner taramanga rom life certificate pisalakta banamaram oiraga withdraw tauriba asi athuba matamda life certificate pisalakna na basu mahakna makhata na haiki and then those pensioners are staying quite far away from RIMS, and those people who have already served more than 30-40 years, and then we suddenly realize that we may not be able to reach all of them. So through the press, we want to tell them that we will be implementing the 7 pay commission for them.
Manipur asi earthquake ki high risk zone ki manungda yauba mafam ama oibana Manipur lengak na handakta lamdam asida mathol taret ki yum saba ki ayaba pikibadu amuk hanna khanaba ama mathau tari haina MU ki Earth Science Department ki scientist Dr. S. Manichandrana phongdorakli Wafamasi Manipur Science and Technology Council na sinduna takel patta leiba council asigi training hall da pangthokpa state level awareness program on natural disasters with emphasis on earthquake and week long lecture series on earthquake ki thauram haudokpa ki thauram da lenga ki anauba thaurang asigi matangda impact news na hangba wahang amada mahakna haikibani Dr. S. Manichandrana makhatana phongtokibada Manipur asi earthquake ki high risk zone haibadi zone 5 ki manungda laiba mafam amani loinana Imphal city manungda hana sizinakhraba sajinkraba yum amadi dukan kaya asisu saba matamda mangjauna na tawfam thokpa test kaya tawkhidabana matam ama hekta da khudong thiba nangba yaribani adubu lam marang kaina leitaba lamdam asida leingak na hantak Laurakliba Kongtang asi nakan amromda afaba Kongtang oiragasu thabak paikhatringaida lamdam asigi akhang ahi kaya tanaba mathau tari haiki maru oina Manipur gi lam asi mafam amaga manadaba maramna yum sarakpa matamdasu building mathol asi mafam amaga manabasu yaroi haiki Ngasigi numit nini chathagadaba awareness amadi week long lecture series haudokpa ki thoramaduda MU gi hanagi VC Professor C Amuba Manipur Science and Technology Council gi Director T I Surendrajit Science and Technology gi Director E Ibochana Miyoi kayaga loinena saruk yakhi Manipur especially Imphal Valley ko high rising building मैम लाइजे सी मैम जी साद्रिंग seismic microzonation nama karma mafam da kya wang pa sabe yani yaro en survey ma tawraga map am leigadabre every mafam kun make se Guwahati gi lei Bangalore gi lei major city मैम ko nin tawre ko northeast ki da Nagaland kariya kha tawdri Manipur su tawdri ada si chung tawdana sugam sa yani su wang ba yani je kamai lepin wa ma kitang mammi ko sima tasing badi se uribok ma pada sagadaba building jiga kitang haitri long saba ka manaro magi ground gi akoi khar ka natural frequency namle fundamental frequency no ground ne nikadab masigi value ji yenga plus nature of the soil gi property ma'am du yenga kanda lep kadab ne ngasi dagi hauduna chatliba tha sigi kunga taret fauba numit humni chupna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da chathagadaba translation workshop haudokre workshop adu National Book Trust India amasu Writers Forum Imphal anina khusamna duna sinbani thauramadu mari lainana National Book Trust India Director Yuvraj Malikna hai Thauramasi mapung oina leibak sin batungna book culture promote tauna bagi pandam da pangthokpani masi mapung oina angang singi damaktani Khongthang asi tangkak naina series oina chathagani series asi ki ahan ba khongthang oina workshop asi pangthokpani makha tarakpo oina translation ki thoram sing paikhatkani masida Manipuri literature leibak asi ki tongan ba londa translate tawgani loinana leibak asi ki tongan ba state singi literature singbu Manipuri londa translate tawgani haiki ngasi ki thoram aduda translator singbu taram okpaga loinana ikai khumnabu utki So this will definitely attract a lot of children and create a lot of interest in them and promote them towards book reading. Not only this, we are going to come up with a national level book fair very soon in coming months in Imphal, so that this book culture is developed and children feel inclined and motivated to read more books, and this culture sets in. And days to come, we will also try to bring and promote some literature festival with local support and local authors forums. So all these activities are entirely mandated to achieve the objective of promoting book culture and promotion to literature and heritage which we have all over countries. State asigi indigenous handicraft amadi pottery item kaya Europe ki kaithel singda Maira Global na fanghangadauri Maira Foods ki makhada laiba Maira Global gi ahanba consignment ama ngasi Netherlands gi damakta Imphal da ki lamthakre Nakalamaromda Maira Foods ki oina lamdamasigi ki home gi oiba potlam sing France ta fanghananaba sem saba loire hairi ngasi Imphal East ki manung channa nahabam aribam laikai da laiba Maira Foods ki workshop tagi Maira Global gi ahanba consignment Maira Foods ki proprietor Hanjabam Shubhrana lamthaki Netherlands tamna chatka toriba ahanba consignment asida Kauna Craft Traditional Basketry
थोंजाउ पोट्री हैंडलूम अमदी ब्लॉक प्रिंट आइटम सिंह यावरी रेगुलर मार्केट से खाई मरु ओरिसे कोई आर्टिसन सिंगसिदा मोइदा ngसाइगी सिदसुन तानबदी है हारे कुछ हम रेगुलर ओइदबा फ्लक्चुएशन याम लैबसे मोइगिदी वांस अमु टाइप तौर चाही अमगी मोइना फिक्स तौरानी सी पामे हाबदमा अदुइदी थामदा मोइ आर्टिसन अमना क्याम तानिंगे हाबदो मदुदा फोकस तौर मै थबक सुजरक यारेबा आई थामदा लिसिंग तरा तागे कुन तागे कुंथ्रा तागे से आर्टिसन तो डिपेंड तौर अनि हेबा मोइना शुब ngambagi chang matumda sugera imung manung मैम पुलगा सुगेरा हाबदि डिजाइन हम फिक्स तौर का पीर कांदा मो अदु मतुंग सुर अनेबा नहंगै ना फिक्स ओइरमदबने अदुना क्वालिटी कंट्रोल से हम वाई अदुगा अखोइन हुजिक अमा येंगा कदुइसिना चाइरगा सुबसे माइ मयुम सुगिबसे ख्वाइदे अवाबा पोट अमा खंगने वर्कशीट अमगे मखादा सुरगा दे खोइन क्वालिटी कंट्रोल से हम लाइन तौब ngame अदुमंगने खोइन तौरिसु वर्कशीट अमगे मखादा थबक सुहनबसे सो दैट ngसाइ क्वालिटी से मोइना पामियो पोतो चपचान ताबा ngamnaba हे मतंग स्वाइसे ब्रेक अमलौ सके ब्रेक की मतुंगदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मतंगदा दिल्ली दा थोखिबा इरांगदा सीखिबा मिगी मसिंग तरेत सुख्रे हाइबगी पाउ अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे इपाउ सिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पुमी एंग तादुना लेबियो मयाम बमुखना तराम नोकचरी बुलेटिन से की मखाताबा पाउ मियाम द पिजरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मतंगदा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मनुंग चना लेबा जफराबाद मौजपुर बाबारपुर गोकुलपुरी की मफम सिंदा एंटी CAA अमदी प्रो CAA अनि की मरकता अकन बे इरांग थोख्रे इरांग असिदा सीखिबा मी की मसिंग तरेत सुख्रे अमदी पुलिस पर्सनल यावना मिहोय चाम सोक्तुना हॉस्पिटल द लाइकनरी असोकपा मी की मसिंग हेंकलकपा याना लैरी लोइनना लेबाक असि की होम मिनिस्टर अमित शाह यावना यूनियन होम सेक्रेटरी दिल्ली पुलिस चीफ अमदी अतोपा सीनियर ऑफिसर सिंग पुन्ना थौदोक असि की मतांगदा वारी सानरगनी अमरोमदा थौदोक असि का मरी लैनना दिल्ली गवर्नमेंट ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की प्राइवेट स्कूल अमदी गवर्नमेंट स्कूल सिंग यावना जफराबाद मौजपुर बाबारपुर गोकुलपुरी झोरी एनक्लेव अमदी सिफ बिहार की मेट्रो स्टेशन सिंग थिंगजिनख्रे सानारोई मसिंग हेंकल हंसी अनालायंग संग मसिंग हेंकल हंसी हाइबगी पांदमदा ngasi मणिपुर की सानारोई सिंगे नुमित की थौरम पांगथोख्रे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मणिपुर न सिंधुना ngasi खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दा पांगथोकी थौरम असि कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफुतरा मापन की फेब्रुआरी 13 दगी कुनगा मंगा फाउबदा मणिपुर न युम्बु ओइदुना पांगथोकीबा मंगा सुबा नेशनल गेम्स अदुदा मणिपुर न गोल्ड मेडल 95 सिल्वर मेडल 13 अमदी ब्रोंज मेडल 19 लौखिबका लोइनना गेम्स असिदा अपुनबा पॉइंट चामरीगा मफुमरी फंगलगा लेमजनिंगाई ओइरबा राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी की मपु ओइखिबा नुमित असिबु निंगसिंगबा ओइना इंग लिसिंग अनि की फेब्रुआरी 15 दगी नुमित असि सानारोई सिंगी नुमित हाइना पांगथोक्तुना लागली साना खोनबना मालेमदा मसक ताकलिबा मणिपुरना हौजिक अर्जुना अवार्डी 33 ओलंपियन 33 अर्जुना अवार्डी 95 ओलंपियन 33 पद्मश्री मरी राजीव गांधी खेल रत्न अहुम द्रोणाचार्य अवार्डी अमा ध्यानचंद पद्मभूषण अमदी पद्मा विभूषण अवार्डी अममम ओलंपिक ब्रोंज मेडल अमा एशियन गेम्स की मेडल कुनगा तरुक अमदी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल कुंथ्रा लौबंगम खिबगा लोइनना मखा ताना अहनबा मेडल सिंग लौननबा अकनबा ट्रेनिंग कया जथदुना लैरी थोरमदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याकिबा यास की मिनिस्टर लेटपाव हाउकिपना सेडमिटलोन की अवाबा कया मायोकनरिबा लमदमसि की सानारोई सिंगना अंगंबा थौना लिंगजेन पुथोक्तुना मणिपुर बु मालेम असिदा सक ताकलिबा सानारोई सिंग असिदा पिफम थोकपा खुदोंग चाबा सिंग मतंग चाना पीबा ngamdrabasu matam matam gi oina pifam thokpa kaya pinanaba thabak thoram kaya paikhatli haiba wafam asi ngasi gi thoram matu da thamki ngasi obalaiba naharon sanaro sing mayamna hauzik phawbuda leiba status boxing gi archery gi amadi football gi any discipline galaiba status sidigi kitang wakaran naba wakan lon determination ama thamakanda akoi mamang chatuna improvement paratana akoi food naba lep tabaduna mai pa ama sojana parakani haiba thajabalai लीवा रोड माइबम लेकाई दलैबा YMDA ग्राउंड दा चथरकपा अहानबा मेजर माइबिया तमारा सिंह मेमोरियल ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2020 की फाइनल मैच YMDA माइबम लेकाई अमदी YMDO हैरांगोइथोंग अनि की मरकता ngasi sanaragani ngarang sanakhiba ahanba semi final match da YMDA na T
RYVC bu set ahum suino da maithiba piki. Anisuba semi-final match da YMDO na MPSC bu set ahum ani da maithiba pituna final changbangam kibani. Hojik chathariba Hero I League ki ngarang sanakiba league match ta Real Kashmir na Indian Arrows pu Panjal amasuino da maithiba pikre. Srinagar gi TRX Polo Synthetic Turf Ground da sanakiba league match atu da Real gi amatangairaba Panjal adu Baji Arman na match ki humbudra suba minute ta chankibani. League asigi mathangi match ta Indian Arrows amadi Chennai City na lakliba irai numit February ku nipan da sanagani. League asigi table da Mohan Bagan na point kuntrani toy fangduna ahanba position da lairi. Minerva Punjab amadi Churchill Brothers na point kun gamathoi amadi taramapan fangduna ani suba amasung ahum suba position da lairi. Hojik chathariba Indian Super League ISL 2019-2020 gi league match ta ngasi North East United amadi Chennai FC anina lamba thengneragani. Hariba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Guwahati gi Indira Gandhi Athletic Stadium da sanagani. League asi gi table da hojik Goa na point kuntra mapan fangduna makok da lairi. ATK amadi Bengaluru FC na point kuntra mari amadi kuntra fangduna ani suba amadi ahum suba position da lairi. Aroibida bulletin asigi headlines amuka hanna miyamda thamjari. Rajmedi City ki Tarataruk Suba Foundation Day ki thoram pangthokre hospital asina state asigi health sector da lawriba thawtangbu minister Thaunau Jamshyam Kumar thagatpa phongdokre. Amasung sanaroi masing hengkal hansi ana layang sang masing hengkal hansi haibagi pantamda ngasi Manipur ki sanaroi singi numit thauram khuram Khumal Lampak main stadium da pangthokre.